teman-teman, ketemu lagi di Sahila Aesa Putri. Yeay. Sekarang kita mau cari mainan lagi nih teman-teman. Kira-kira ada mainan apa ya? Yuk kita cari yuk. What? Wow, mantap. Ada ondel-ondel teman-teman. Wow, ondel-ondel bapaknya nih teman-teman. Wow, keren. Kita simpan yuk. Kita cari lagi yuk. Ada apa lagi ya? Hah? Wow, ada popit teman-teman. Popit oval teman-teman. Keren. Wow, cantik sekali warnanya teman-teman. Yuk kita simpan yuk. Kita cari yang lain teman-teman. Let's go. Wow, apa itu? Wah, itu kepiting teman-teman. Kepiting. Bukan, itu lobster teman-teman. Wow, keren. Wow, yuk kita cari yang lain teman-teman. Apa lagi ya? Kira-kira ada apa lagi yuk? Apa tadi? Wah, ada ondel-ondel lagi teman-teman di pohon cabai. Wow, dia mau ngambil cabai teman-teman. Wah, buat bikin apa ya dia ngambil cabai teman-teman? Keren. Kita cari lagi teman-teman. Ada apa lagi? Wow, ada ondel-ondel ibunya teman-teman. Dia di pohon apa itu teman-teman? Wow, cantik sekali teman-teman. Ondel-ondelnya pakai baju pink. Hey, kita simpan dulu teman-teman. Kita cari yang lain teman-teman. Ada apa lagi ya? Wow, ada mobil-mobilan teman-teman. Mobil-mobilannya lucu banget teman-teman warnanya ya. Keren. Ya, kita simpan lagi teman-teman. Kita cari yang lain deh. Oke. Mana ya? Wow, ada popit jumbo. Popit unicorn jumbo. Wow, besar banget teman-teman. Keren. Oh, ayo kita cari lagi yang teman-teman. Kita cari yang lain. Wah, apa itu? Wah, ada popit apa itu? Wow, popit wortel teman-teman. Wow, cute sekali teman-teman warnanya. Keren. Wow, kita simpan teman-teman. Wah, kayaknya ada apa lagi nih teman-teman. Kita cari lagi teman-teman. Wow, ada boneka LOL teman-teman. Wow, lucu banget teman-teman. Cantik. Wah, kira-kira ada apa lagi? Wah, habis teman-teman. Dadah. Udah teman-teman habis.